Wakumari watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Emakata mwiso yanu senrogogizo nziro kabisa kabisa maore wakomori waso wa maore nga uharmwa taabu itoswifiha amdani wenji harmwa singwa zijuwao shaka suhambwa aboge lazima rambe bekele chile hatu kana hishilo panu maore serikali ya Faransa wakawa tanziani kingia ngarishilia wabiseka wakawa tanziani wambushu wakawa tanziani plasneti lelo wajana kingia hani mipango ya hao ili wadumize wakomori hao ili wazidi utinza udzima wa hatu naseme wa maori ni udzima waho wakomori huo hamemasiwa yomane haswa baina huwa maore na wandoaji angebike kesushinda ya mkiniha shamge kwa sula hawa huitanziani amge makatamu iso yano wakomori wakaharmwatamu maore halafu baja libunjilioku la moroni juzi la tanganya zenti za he commission de l'océan Indien wanubweshelia ukaya ye serikali ya Komori joni sano nondo ka maore Komori wala kama timpuho mpakani ungoibenza ye serikali ya Faransa wende kinyume niliji hilo sha habu ya kai hakingi yonasi kwa jaka na bobira bakweli bike wamba sheso hamba itoka hama upepo shabu mgoi benza yabu wala yabo wala wayabo watia mipango ziani mgoi benza ngabo hizo mapolisi wa Faransa warendao wa Komori wawadungao hama buzizi ili waje wazite pasheni watusehi hata bashari ya itukao shawandu wabahizi wao kamkate isorongozi fanyi hao rangu hale maore beke harmeki ngia zizidi sha ubahane mfaransa yata yani izo mfaransa anzo atenziani swafi dojusa ze kolektifu ili zitiitiso zitabishe wakomori waso wa maore walio maore haufikiri ukaya yawe ekomori ngejo urithi kama wari Faransa na wema dhamana waise kolektifizo kwa tutataza shangwamba ukaya Komori ngwanzo maore na sisi karsu wanza yabo lazima rimrinde ni nai izongwa zambao yenga unisao nondorokaya ubare Faransa yanzao yasimishie ili ya suilabo yanzao ese kolektifizo yonde namna yafanya harmoze ane 74-75 ya rumi ye masoroda ili ya wasuili abo yakahanza yonde mana bokonge lazimu yensi iramwendro ya hatwari ya kaanti haruma se kolektifu zino wani bidiri rambu kaya se kolektifu zino uzipango de Faransa uzihimilio de Faransa wandu uona ukaya ze kolektifu zino zo jazi menye nyumba sisi bonsi zidungu wandu walo yabo wawachahilani zuwamenyelea isa hao nabo polisi ya Faransa ngiwebo ngeonao kisa marongo yabo sharia shahensi ya Faransa shirarila lankana dhahir
vanu ze kolektif zinu zoujua zene zibaya ya prefecture mifumo ya kamili ize barindi bakwatsuhanza wakomori wende harmaye prefecture wende wahundeze kirtasi waje waeshi vatina tabu izo tsinongo mkini ya harmwe Faransa ra Faransa hiho ra harumwa zensi za milane Faransa hama la Réunion Guadeloupe no hasaya izo tsinongo mkini ha uka hasta sanzima kaya saya nzima ngabo wandu wajua wendi wanjia harmwa prefecture waibazi maore ize kolektif ngabazao wabayao e prefecture mifumo yote nangeonesa ulakana dhahiri ukaya ya Faransa liulu digoni mwandu wanu vanata mwa rodingo hamba kaya wa maore kwa tsuranza wa maore kwa rendao nai na izo na habonga bo kweli so hati kweli pia nikenga bo wandu maore swafi walo kinyume no dzima wa hekomo rambo hundoze faida za hao shawa uwashashi shabanu le gorila sisi wa maore lese kolektif zinu hasa wendo eza leji na ongo njiliwa nuka bati nafasi ya mdu maore ujo ya mbikaya ange kinyume nizibirao waluwa na nyasi wa komite maore waja uhunu utabishiwa ikaware jai maore ondupia ngojwao isa honda isufumusa hau ya hima hajitihadi na mvuu ya wanileo zima wahema si warangu wala hata vanu aunge vanu ngebidio rambuendo nondo kaya ze kolektifu zinu vanu vala la hatarinku hundani avanu rejimlisa upande wa Faransa rungu wanondo ka Faransa ye hasali girila hai na yeye ze makripia mudozirumia ili yakazele karuma ore yaumul ana yeye katustehi marongo hate sharia shahai katusistehi katajo vumbua sharia shahi dunia isho o shistehi o shamba ikange lugana nasi faida zao izo ndo pia ngwazona harmwe dunia shebane muhimu na jondani yeneseba nundodo ukaya ngabo wandu wanzao wajihada ya ukaya ya Faransa himozani watu na wanzao waonesekaya vanu ngajojua rishijana ne Faransa mwalesu ala maurelinu haswa li sirkali haswa azali ya fikiri ukaya vanu ngajojua bamkini maadisi baina haona si iliri honde bobira mwalesu ala maure nuwa Faransa izo wazamba yoka kwa na uhadisi naona nsi tsokao harumu ale suala la maore yo Faransa yoke jahu sunsi itsokao yabo kakuzo hamba yao yokila ukaya ngazuka ukana mahadisi baina hatune Faransa mato hamale suala maore izo sirongo za katiba hanu yayo mavwara izu womtsanga randori tiro matsoni desiramu ezibirao ange vanu nge lazimu serikali yatu warambue ndondondo kaya ekarendelea hunyamiza hurindinde ke Faransa rongoa ridikaya wako mori ngo dibizo maore wala hiki huno basina hata marongo basina hata zahabwa yabo kama tinamna tupanga yashane kinyume Faransa tujumuna vanu wovira iliyara zingamanya amanya namna lelo ya jusa ze kolektifu warizingamanya wananyasi walo maore wafao watura mbafia watujanga udavi watujwa wale meshetandavi shabaki waremi hono walo yabo kwa tujwe maudu ya haongyo davi Ongebanu ngebidio ya serikali ya hatu irambu ukaya ngelazimu warisubuti rigabili ya Faransa ni namna hungabili lukaya
rende usoni mwe Cour Penal International ramshtaki kaya ngurendo naye usongozi wa Komori wenji we fariki usongozi wa Komori wenji we tabishiwa maore izo lazima uzihise ye visa baladuri ke tu lazima ikae lazima itolo shikarida za mwahaka ngabo bujilio kuramba kama ore Komori yomnukusona kaya yo namna ya urivurusa mtsako masoni shainchi namna ya wani ya zasibuzie maore amange vanu yanugo ya handani ya lazima urikeni hosoni dukaya eserikali yatu ilazimu ifanye za lazima wafanye ikakwa suzifanya nge lazima wanansi wajuhe waisamize ifanye za lazima ifanye iwaniize faida za nsi wale serikali yinu ke jaji hansi shai hansi wanensi no wanansi ikake sufanya hizo lazima ifanye yabonge ya lazima wanansi waisukume ilifanye za lazima wafanye shabo mgaibenza ikakaranza uri sukume serikali yabonge lazima sisi wasi rijipanie na mtuka suwa na ndo ibane zama za serikali ngizonda zama za siasa ngizonda yengo ambao yengo afanyao iwa himili yale swala linuje izo wafanyao ile serikali fanye ihime iwa nilienzindi yembwana hii nukenao jua ihimiliwa ni zama za societe civile abane namna mbwao ukaya de komite maore de discom ilo Faransa na walo la Réunion na walo mahala menshi wasanganyia harmwaze reseaux sociaux wahime wawaniao wale suala la maore lino yengene komite maore ilo konti juu ya hima hajitihadi na mvuu ili suala lino lisibalanfia ange hiyo ndio tabu ilio dukaya hoshinda risukume serikali rione se ukaje kaka mtawani ensi yinu kamna ubaki yao shaka mjohenzani ajo mtoani yabonde kari shindiri hundo namna ujipanga rihimeri jiwanilie yabonga ndio kensipi ya isanganyiha batina ubanguze wa siasa wale yakulazimu ilifanya dukaya serikali tende ridunge sonti pia batina ubanguzi harumwale suala la maore linuwalo che isabakizo zindwaji wanikola zimwensi hatu ikehama hindu izima shahima shiwani yao maore irejei shatuka ya ngari remanao ha siasa wena nukwa kana nsinge wakana siasa wena nukwa suwana ka ensi hatu ketushinda ya kansino habo iso ya tutimia abonge mimisika handatsena njeni shemeze za sibuzi bana ukaya wakomori watu wa maore waluma maore kwa harmata bunku nziro si haki hokaya wa wadingo haini nchi iliona wandu wao maranya wa hawatabishi wa ujuha waloma wale watu jushiliwa shawaransiwa hamati nduzinda maana wahamadu wafa ubarini ngafikiri ukaya mbuhu za hafa ubarini shati wanadamu almuradi sikana uransi hamba ikae nafasi ya ujara benga ngiyo akanga jori hezele jinga joli heza harwenzia idokaya idobuha harmasi shakena ukiri hata ukaya ribedingo le swala maore lino in Faransa harami ya ribohe maore haigozi shavu na buyakasi si batu kartu himara jiwanilie. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.